Nongeye kubasuhuza cyane kandi mbaha ikaze mwese muduteze yombi. Uyu munsi tukaba twongeye kugaruka n'amakuru avugwa hano mu karere k'ibiyaga bigari, by'umwihariko tukaba tuza kwibanda ku makuru avugwa muri Uganda. Uyu munsi haravugwa amakuru akomeye cyane y'irahira rya perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni muri manda ye y'imyaka 5, manda ye ya 7. Uyu munsi rero hakaba harimo havugwa amakuru by'umwihariko agaruka ku Rwanda, bibaza impamvu perezida Paul Kagame yaba atagiyeyo. Abarwanya u Rwanda cyangwa se abandi batavuga rumwe narwo bakaba barimo babihuza n'uko u Rwanda na Uganda baba batabanye neza, ariko nanone hakaba hari n'inama ikomeye cyane yatumye perezida Paul Kagame atitabira uyu muhango w'irahira rya perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda. Ndetse iyi mpamvu ikaba ari uko perezida Paul Kagame yongeye kwitabira nanone inama yabereye muri Kenya, inama yiswe Africa Forward Summit. Ikaba ari inama yateguwe by'umwihariko na Emmanuel Macron, perezida w'igihugu cy'Ubufaransa, ndetse ikaba yabereye hariya muri Kenya. Ku mpamvu rero zikomeye cyane zatumye uyu perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame aza kuba atitabiriye umuhango w'irahira rya Museveni, ni uko afite uruhare rukomeye cyane muri iyi nama, akaba ari buze no gutambutsa imbwirwaruhame ikomeye cyane by'umwihariko yibanda ku ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano. Tukaza tubigarukaho nanone kandi muri Uganda turaza kubabwira udushya twabereyemo. Kuri ubu ngubu hakaba ari amakuru y'uko madamu wa perezida Yoweri Kaguta Museveni atabashije kwitabira uyu muhango w'irahira ry'umugabo bitewe n'uko afite ikibazo cy'uburwayi, aho baje no kumusengera. Ndetse kandi muri aya makuru yo muri Kenya turababwira udushya twabereyemo, aho perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa yagerageje gucecekesha cyane nabi abategetsi ndetse n'abandi bayobozi bahuriye muri iyi nama, ubwo yarimo gutanga imbwirwaruhame arimo ababwira ko kuba barimo gusakuza cyangwa se barimo bavuga cyane atari umuco mwiza. Abanongera nanone rero kubashishikariza gukanda subscribe, ni ubufasha bukomeye cyane muba muduhaye gushyigikira uyu murongo kugira ngo inkuru zacu zajya zigera kuri benshi, ndetse namwe mwakanze subscribe zibagereho mu ba mbere, mutazajya mucikanwa n'amakuru yose tugenda tubagezaho uko agenda atugeraho natwe. Bidatinze rero reka duhere hano muri Uganda mu muhango w'irahira rya Yoweri Kaguta Museveni, perezida w'igihugu cya Uganda, aho arimo kurahira manda ye ya 7 y'imyaka 5. Akaba rero arimo arahira umuhango witabiriwe n'abakuru b'ibihugu benshi cyane hano ku mugabane wa Afurika, ndetse n'abandi bahagarariye ibihugu byabo bigiye bitandukanye. Mbere na mbere by'umwihariko nka mu karere k'ibiyaga bigari, muri muhango wo kurahira kwa Yoweri Kaguta Museveni hakaba hitabiriye abakuru b'ibihugu barimo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, akaba perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, ndetse na Samia Suluhu Hassan, perezida w'igihugu cya Tanzania. Abo akaba ari bo by'umwihariko twavuga muri aka karere k'ibiyaga bigari babashije kwitabira uyu muhango. Ndetse nanone uruhande rw'igihugu cy'u Rwanda, nk'uko tubikesha amakuru aturuka ku rubuga rwa X cyangwa se Twitter, ni urubuga rwa Minisiteri y'Intebe cyangwa se ibiro bya Minisitiri w'Intebe, bakaba batangaje ko u Rwanda rwahagarariwe na Minisitiri w'Intebe Nsengiyumva. Mu magambo aho bagize bati, uyu munsi Minisitiri w'Intebe Nsengiyumva ifatanyije n'abakuru b'ibihugu na za guverinoma ndetse n'abandi bayobozi, umuhango w'irahira rya perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Repubulika ya Uganda watangiye manda nshya y'imyaka 5. Mwumva rero ko u Rwanda rwari ruhagarariwe cyane muri uyu muhango. Urumva rero ko u Rwanda rwari ruhagarariwe cyane muri uyu muhango w'irahira rya Yoweri Kaguta Museveni w'igihugu cya Uganda, bitandukanye cyane n'amakuru yakomeje kujya hanze avuga ko u Rwanda rutahaye agaciro uyu muhango wa Yoweri Kaguta Museveni muri kino gihugu cya Uganda, kandi ibihugu byombi bisanzwe bifitanye umubano ukomeye cyane cyangwa se uyu mubano mwiza. Nyuma rero y'uko uyu muhango w'irahira rya Yoweri Kaguta Museveni wari urangiye, amakuru aturukayo aragaragaza ko noneho uyu Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo
we atahise ahaguma cyangwa se ngo ahite asubira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahubwo yaje gufata rutemikirere agahita yerekeza muri Kenya muri ya nama ya African Forward Summit, Africa Forward Summit iri kubera muri Kenya, aho barimo kwiga by'umwihariko ku iterambere ry'ubwenge buhangano ikoranabuhanga hano ku mugabane wa Afurika. Muri iyi nama kandi tuyigarutseho gato, amakuru ayiturukamo aravuga ko Perezida Paul Kagame ndetse na Perezida William Ruto w'igihugu cya Kenya ari bashyitsi bakuru, ndetse bakaba bakiriye uyu Emmanuel Macron, perezida w'igihugu cy'Ubufaransa, aho yaje kugira ngo abe yabafasha mu nyigo cyangwa se babe bakigira hamwe uburyo bwo kugira ngo bazamure ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano hano ku mugabane wa Afurika. Muri iyi nama kandi nk'uko natangiye mbibabwira, habereyemo agashya, aho byagaragaye ko uyu perezida w'Ubufaransa yarimo yinubira cyane abaperezida ba Afurika cyangwa se abahagarariye za guverinoma bitabiriye iyi nama, aho barimo basakuza cyane ubwo yarimo atanga imbwirwaruhame, arabacyaha agaragaza ko rwose ibyo ari ibintu bidakwiye. Nagira ngo ni akavidewo gato mugiye gukurikira mureba uburyo yarimo abacyaha. Excuse me, everybody. Hey. I'm sorry, guys. But it's impossible to speak about culture, to have people like that super inspired coming here, making a speech with such a noise. But there are Africans who are offended, who found it rude and disrespectful for the French president to come here on African soil and tell them what to do, how to behave. They consider it offensive and another sign of the French condescension toward Africa. He stood up in front of a room full of Africans and said this. Excuse me, everybody. Hey. I'm sorry, guys. But it's impossible to speak about culture, to have people like that super inspired coming here, making a speech with such a noise. So this is a total lack of respect. So I suggest, if you want to have... Some Africans consider it a total lack of respect from President Emmanuel Macron. They see that as the continued infantilization of Africans, a European former colonial master telling Africans how to behave. And they ask the question, do you think an African president would do that in Paris? Or would President Macron do that in the US? So that is the assumed authority that he took here that others maybe would not have, suddenly other African presidents would not do in Europe. And yes, it's annoying when the room is noisy, and he did the right thing by, trying to calm people down. But the optics of this are all wrong, especially when you consider what President Macron told Africans here, that we come to the table as equal partners. But then they see stuff like that, and they say, this is why you're getting shunned in the west of Africa and former French colonies, Polo. Nk'uko mubibona rero yarimo abacyaha gusa, nk'uko umunyamakuru yatangiye abivuga, arimo yibaza niba ibi bintu Emmanuel Macron yakoze byaba ari byo cyangwa se byaba ari bwa buryo bw'ubukorani cyangwa se bwo kumva ko bagikomeye igihugu cyakoronije ibihugu bitandukanye hano ku mugabane wa Afurika. Akaba yavuze ko ibintu bitagakwiye bitewe n'uko ibi Emmanuel Macron yakoze adashobora kuba yabikora nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyangwa se igihugu kimwe cy'Afurika kidashobora kuba cyabikora nko mu nama yaba iri kubera mu Burayi. Ibi bigaragaza ubusumbane cyane muri iyi nama cyangwa se mu bayobozi bitabiriye iyi nama, by'umwihariko kuri uyu Emmanuel Macron w'igihugu cy'Ubufaransa, aho yagaragaye nk'umuntu urimo kwishyira hejuru cyane ndetse nk'umuntu urimo asuzugura abayobozi abategetsi ba za guverinoma ndetse n'abandi bari bazihagarariye muri iyi nama ya Africa Forward Summit, by'umwihariko irimo kwiga iterambere ry'ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano hano ku mugabane wa Afurika. Turaza rero tugarukana none mu yandi makuru ataha tureba n'ibindi byavugiwe muri iyi nama, gusa nongera kwibutsa gukanda subscribe kugira ngo amakuru yacu ataha mutaza kuyacikwa, ndetse mudufasha no gusangiza ikiganiro bagenzi banyu kugira ngo uyu muyoboro waguke ndetse inkuru zacu zajya zigera kuri benshi cyane bashoboka. Ndabashimiye cyane, mukomeze kugira ibintu.